हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल भाई। अभी आम गुवाहाटीत अवस्थित ISBT देखुवाबले चेष्टा करिছোঁ, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বাছ পোৱা যায়। আমাৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা বাছ পোৱা যায় আৰু আমি সেয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক। এয়া হৈছে গুৱাহাটীত অৱস্থিত ISBT। আমি এতিয়া শিলচৰ যাম আৰু আমাৰ বাছখন হৈছে এইখন দ্বীপ। सो फ्रेंड्स इतना भीतर दृश्य देखा। सो फ्रेंड्स ये है हमार बस जो हम जाम शिलचर। हेलो फ्रेंड्स, आपनालोके ISBT बास स्टेशन चाले। हेलो फ्रेंड्स, ये आपनालोके ISBT बास स्टेशन चाले और आपनालोके यदि मोर चैनलটো ভাল পায় তেনহলে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। सो थैंक्स फ्रेंड्स।